Ako mislite da ste upravo kročili u vremeplov, u neku ruku ste i u pravu. Prošlost je u Osojniku još itekako živa. U malome mjestu u Dubrovačkome zaleđu svake se zime okupi staro i mlado, muško i žensko, ljudi i živina, a sve s jednim svetim ciljem. Očuvati običaje da bi se očuvalo i selo. Prilika je to da putnik namjernik dozna kako su se nekad proizvodili predmeti bez kojih je život bio nezamisliv. Najkraći odgovor bio bi mukotrpno. Evo, teče kaljužercu za somara, mu fali ovo je drvo jasenovina, pa treba istesati i tako, jer fali moramo je napraviti. A što se mora, nije teško, pogotovo ako posao raspodijelite na nekoliko naraštaja. Djedovi su mi radili, pradjedovi, djedovi, u mene otac, pa radimo i ja, evo i moj unuk, ko Bog da, i želim da nastavi tradiciju, da bude tradicija kuće. Jel gnjavi djed s ovim? Ne. Znači, nije ti teško? Ne. Ako mlađima štogod i zapne, stariji će im s mjesta pokazati kako pospješiti proizvodni proces. Ajde malo u petu, jer ovo je tako pjuni malo i ovu petu, no što ova peta treba, kad se žile oni od onoga, u dolini kad se radi u kraju, žile od korova, njome se oni... A mora se pljunut da se lakše naoštri, jel? Da, kako? To je mazivo. Da, to je mazivo. To su naši stari tako radili prije. Jel' momčina, hoće ti nestati pljuvačke tako? A neće, ne. Smije se on. On je to je po nasljedstvu. On je veseljak. Pradjed i djedovi mu to rade i onda smo mi nastavili tako. Preci bi vjerojatno bili ponosni, ali možda bi im donekle sve skupa bilo i čudno. Da vas sad vaša baka i prabaka vide, što bi rekli? Vjerovatno bi se krstile. U svakom slučaju, volja za očuvanjem tradicije u Osojniku je doista jaka. Gospar Pero je jedan od rijetkih koji još znaju napraviti opanke, a potražnja je sve samo ne zamrla. Vrlo rado ljudi nosu ljetno doba, još ljetno doba, lagano u baštinu se nosi u polje. Znači zapravo to bi mogla postati luksuzna roba danas. Pa da, je tako rečeno nešto. Tako je. A ako u luksuz ubrojimo i delikatese, osojnička je ponuda potpuna. Evo ja činim ovdje kolinde, to se radi od grančica od masline, smokve se nađedaju na ovaj štop. Nađedaju? Nađedaju, na ovaj štop. I to će biti kolinde, a one se radu za poklon ili dar za božićno vrijeme. I prije u nekad u davna vremena s time se darivalo zeta, vjenčanog kuma i to je bio glavni poklon. Kolende idu onome koga volite, a za one druge tu su oštri predmeti. Ovako se radilo u nedostatku električne energije, jel da? A, tako je. Ovo je jedino pomagalo bilo u to doba. Jedino pomagalo u to doba su ovi se oštri alat, srpovi, noževi, sekire. To ako se neko nekome zamjeri, onda je najbolje imati. A dobro. Ali žitelji Osojnika ipak žive u miru i slozi. I znaju se izvrsno zabaviti. Ne treba im Hollywood. Seoski igrokaz pravi je hit. Bog vam dozdravi. Pa da mi da pomoć. Gdje ste, djeca moja, gdje ste došla? Dođi moja nevjesta. Pa ti ja pridržim, dođi moja nevjesta. Šta si ovo moj sinko, ko ti je ovo ovako natovario na tebi? A u mene je Ivo. Jedan sinko, pa gdje ćeš, koliko? Čekaćeš ovoliko, koliko moje ovdje? dijete. Ajde, primičaj se to. Ima 300 oka, ljudi moji, šta ste uradili? Jadan ti sam, ja ubiste me danas. Pa ljudi moji, pa jeli vam. Pa jadan sinko. A ti si djede pio rakije malo više. Pa nijesam ja na moju babu nikad teže o sebe natovario. A nakon igrokaza, vrijeme je za glazbu i ples. Pa neka netko kaže da se naši stari nisu znali proveseliti.